Jacques Niyitegeka. Ikaze ku makuru arambuye. Perezida Trump yavuze ko kuba ibihugu by'Uburayi bishaka ko ingabo zabyo zijya muri Ukraine gutanga icyizere gihamye cy'umutekano wayo mu masezerano yose y'amahoro yagerwaho atabibonamo nk'ikibazo. Yabwiye televiziyo ya Fox News ko atekereza ko Perezida Putin ananijwe n'intambara, ariko yemera ko uyu mutegetsi w'Uburusiya ashobora kuba adanashaka amasezerano. Ukraine yatanze impuruza kuri iyo ngingo nyine y'uko Uburusiya bushobora kuba budashaka amasezerano. Uburusiya bwamye butsimbarara ko butazemera na rimwe ko ingabo za OTAN zigabwa muri Ukraine. Kyiv n'ibindi bihugu bishyigikiye bari kuvugana na Washington kubirebana no kwizeza Ukraine umutekano. Hagati aho Minisitiri w'ingufu zitanga amashanyarazi muri Ukraine aravuga ko Uburusiya bwagabye igitero gikomeye mu ijoro ryakeye bukoresheje ibisasu bya misiri na drone ku bikorwa remezo mu ntara ya Poltava. Minisiteri yavuze ko byateye inkongi ikomeye, inasobanura ko ibikorwa remezo bya gazi n'ahatunganyirizwa peteroli bihibasiwe. Inkuru ya Dani Abahad muri yumva mu ijwi rya Syria Kamahawe nayo. Mu gihe imibonano ibandanya n'ibitero nuko nyene igisagara ca kabiri ca Poltava, Kremenchuk, cikanguye gitwikiriwe n'umwotsi mwinshi. Inkuru zivuga ko ihinguriro ry'ibitoro ryatewe. Umukuru w'igisagara aragabisha ko hari bisase bitaturitse abana bashobora gutora bibaza ko byo bari imipira y'ivyuma isanzwe. N'imiyoboro itwara gaze muri ako karere nayo nyene yatewe. Hari icikagurika ry'umuyaga nkuba mu gihe ca Poltava no gucika cane mu karere ko mu buraruko ka Chernihiv inyuma y'ibitero byahabereye. Mu Burusiya urongoye intara ya Volgograd yavuze ko habaye ibitero vya Ukraine mu kibanza gihingurirwamwo igitoro ku mugwa mukuru w'ako karere. Yavuze ko ibisigarira vya drone arivyo vyatumye haduka umuriro. Inkuru ya Dani Ebahad. Abategetsi muri Israeli bavuze ko guverinoma izemera amasezerano y'agahenge igaza ari uko bafashwe bugwate bose uko ari 50 barekuwe. Ibi byavuzwe nyuma y'uko hatangajwe igitekerezo cy'amasezerano y'agahenge mu gihe cy'iminsi 60 no kurekura kimwe cya kabiri cy'imbohe zafashwe n'umutwe wa Hamas. Katari yabisobanuye nk'amasezerano yenda gusa neza n'umugambi watanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Katari na Misiri biri gushyashyana bishaka kugera ku masezerano mbere y'igitero cya Israeli cyo kwigarurira Gaza yose. Abategetsi ba Palestine baravuga ko aya masezerano yaba arimo ko ingabo za Israeli zizazibukira zikajya mu ntera ya kilometero hirya y'umupaka mu turere hafi ya twose. Abasirikare ba Israeli bazaguma mu mihora ibiri iri Gaza ya Morag na Philadelphia. Tujye mu Rwanda aho Minisiteri y'Uburezi ivuga ko abanyeshuri bose biga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye bagomba kwiga imibare mu kuzamura ireme ry'uburezi muri siyanse riri hasi mu gihugu. Ibi Minisitiri Joseph Nsengimana yabisobanuye mukuru uyu wa kabiri mu itangazwa ry'amanota y'ibizami bya leta muri iki cyiciro. Ni nyuma y'uko urugero rwo gutsinda aya masomo mu bizami bya leta ruri munsi ya 30%. Bwana Nsengimana kandi yongeyeho ko amashuri ya leta yatsindishije abanyeshuri bake ugereranyije n'ayigenga. Ibintu bitandukanye n'imyaka yabanje. Inkuru irambuye na Jean Claude Mwambutsi Kigali. Imibare yatangajwe na Minisiteri y'Uburezi kuri uyu mugoroba yerekana ko abarangije amashuri abanza bakoze ibizamini bakaba ibihumbi 220 bakaba baratsinze ku rugero rwa 75.5%. Abakobwa muri iki cyiciro nibo baza ku isonga kuko bagera kuri 53% batsinze. Gusa Minisiteri y'Uburezi igasanga bidatangaje kuko n'umubare w'abakobwa bitabiriye ibizamini uri hejuru y'uw'abana b'abahungu. Hagaragajwe urugero ruri hasi cyane rw'imitsindire mu kizami cy'imibare ku bana barangije amashuri abanza. Muri rusange abatsinze imibare ni 27%. Ibi bikaba biteye impungenge harebwe icyerekezo igihugu cyahaye uburezi muri iki gihe. Imitsindire yo hasi cyane yabonetse no mu isomo ry'ubugenge cyangwa physics ku barangije icyiciro kibanza cy'amashuri yisumbuye, aho urugero rw'imitsindire naho rwabaye 27.9%. Kuri Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana iyi mibare iranyuranya n'iri hame, ariko ngo hari ikigiye gukorwa. Abanyeshuri bose bazaba bari muri A level baziga imibare, niyo waba wiga indimi n'imibare zabirimo. Ikindi
nk'amashuri twari dusanzwe dufite amenshi byitwaga ko yigisha sciences ariko amenshi atigisha physics. Ibyo nabyo learning pathways zizabikosora. Nubwo atari ibintu bidushimishije kubona imibare, ariko bituma tumenya naho dushyira imbaraga. Hagaragajwe kandi ko amashuri yigenga yaje ku isonga mu gutsindisha. Minisiteri y'Uburezi ikavuga ko ikora ibishoboka byose ngo imyigishirize mu mashuri ya leta izamura urwego. Ku bana basaga ibihumbi 160 batsindiye kwinjira mu mashuri yisumbuye ndetse n'ibihumbi 95 bagomba kwimukira mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Ababonye amahirwe yo kwiga bacumbikiwe ku mashuri barasaga gato ibihumbi 15 gusa. Abakora mu ndege muri kompanyi ya Air Canada bahagaritse imyigaragambyo nyuma yo kugera ku masezerano y'agateganyo. Imyigaragambyo yagize ingaruka ku bagenzi ibihumbi 500 kuva yatangira kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Ubu iyi kompanyi y'indege ya Canada iravuga ko igiye gusubukura ingendo buhoro buhoro. Imyigaragambyo yahagaze nyuma y'uko intumwa y'ibiganiro byayobowe n'umuhuza washyizweho na guverinoma igeze ku masezerano, ariko aya akaba azagomba gushyirwaho umukono n'abahagarariye amasendika y'abakozi. Isendika y'abakozi yasobanuye aya masezerano nk'ay'impinduka zikomeye, ivuga ko arangije ibyo gukora akazi katishyurwa. Intandaro yayo yasembuwe nuko abakozi binubiraga kutishyurwa akazi bakora, karimo nko kwinjiza abagenzi mu ndege. BBC Gahuza Miryango ni saa 1:23 mu Rwanda no mu Burundi. Urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com. Mu kanya turakomeza nyuma karuhuko gato cyane. Tujye mu Buhinde aho imvura ikomeye imaze iminsi 2 yangije umurwa mukuru w'ubukungu Mumbai ikanahungabanya ubuzima mu mujyi. Nubwo ibintu bisa nk'ibyacogoye mu masaha make ashize, urwego rushinzwe iteganyagihe mu gihugu rukomeje kuburira abaturage ko hashobora kuba ibihe bikomeye nijoro. Inkuru ya Yogita Limaye i Mumbai muragezwaho na Jacques Niyitegeka. Ubuzima busa n'ubwahungabanya umujyi wa Mumbai nyuma y'iminsi 2 y'imvura nyinshi ikomeye. Ibiro bya leta byafunzwe kandi abikorera basabwe kwemerera abakozi babo gukorera mu rugo. Ikiruhuko cyatangajwe kandi ku mashuri makuru na za kaminuza. Habaye imyuzure mu bice byinshi by'umujyi, hakaba hanabonetse ku mbuga nkoranyambaga amashusho ya video y'imodoka zarengewe n'amazi ho igice. Umugezi wa Miti unyura muri uyu mujyi habuze gato ngo amazi yawo arenge inkombe, ku buryo abantu babarirwa mu magana batuye hafi yawo bimuwe maze bahungishirizwa mu mashuri. Ahafatirwa za gari ya moshi ho abagenzi babwiwe ko gari ya moshi zahagaritswe kubera imyuzure yibasiye inzira zinyuramo, ariko ubu serivisi za gari ya moshi zatangiye kongera gukora gahoro gahoro. Nubwo ikibuga cy'indege kidafunze, ingendo nyinshi z'indege zatindijwe. Imvura nyinshi iramenyerewe i Mumbai mu gihe cy'imvura y'umuhindo, ariko abayobozi baravuga ko ubukana bw'imvura mu minsi 2 ishize butigeze bubaho. Urwego rushinzwe iteganyabihe ruravuga ko hashobora kugwa imvura nyinshi mu ijoro riri imbere, kandi abantu basabwe kuguma mu ngo zabo. Imyuzure mu gihugu gituranye n'Ubuhinde cya Pakistan bimaze kumenyekana ko yahitanye abantu barenga 350. Umuyobozi w'urwego rw'ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Ubwongereza bwahagaritse ubusabe bwateje impagarara zikomeye bwashakaga ko ikigo cy'ikoranabuhanga cya Apple kibusangiza amakuru y'ibanga kandi arinzwe ku buryo bukomeye y'abaturage ba Amerika. Tulsi Gabbard yavuze ko ubu busabe bwari bunyuze mu gikari kuri iki kigo gikora telefone nyabwonko zizwi nka iPhone, bwari kunyurana n'uburenganzira bw'abaturage. Umunyamakuru wa BBC mu rwego rw'ikoranabuhanga aravuga ko mu mwaka ushize London yari yasabye ko ibona ayo makuru y'umuntu wese ukoresha iPhone ku isi niba akekwaho kuba inkeke ku mutekano. Apple yanze kubyubahiriza, ariko ihagarika imwe mu nzira yo ku rwego rwo hejuru mu kurinda amakuru y'abakoresha iPhone ku isoko ryo mu Bwongereza, ndetse inatanga ikirego irega guverinoma y'Ubwongereza. Igikomangoma cyo muri Norvege cyasobanuye ko kuba umuhungu wabyawe n'umugore we mbere y'uko bashakana ashinjwa icyaha cyo gufata ku ngufu ari ibintu bikomeye kandi bigoye kubyakira. Hakuni yavuze ko umuryango w'ibwami uzakomeza kwibanda ku gukora inshingano zawo uko ubishoboye. Yongeyeho ko kandi hari abantu bashobora kuvuga kuri ibi birego biregwa Marius Borge Hoib, akaba abishinjwa ku buryo burambuye. Hoib, umuhungu w'igikomangomakazi Mette,
yashinjwe kuwa mbere ibyaha birenga 30 ahakana ibi byaha bikomeye cyane. Aramutse ahamwe nabyo ashobora gufungwa imyaka 10 muri gereza. Ubu noneho ni umwanya w'amakuru y'imikino yibanda ku irushanwa rya CHAN na Yves Bucyano yakurikirana ari i Kigali mu Rwanda. Urakoze cyane Perezida. Mu kanya guhera isaa moya ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi rurambikana hagati ya Sudani na Senegal. Ni umukino wo mu itsinda rya kane ubera ku kibuga cya Amani muri Zanzibar. Ni umukino ukomeye cyane kuko amakipe yombi afite amanota 4, Sudani ikaza imbere ku bitego. Nibanganya Sudani niyo ikomeza kuko bombi baragira amanota 5, ariko Sudani iri imbere kuko yinjije ibitego byinshi. Biranashoboka kandi ko Senegal nayo yakomeza niramuka byibuze inganyije, ubwo hakarebwa uko umukino hagati ya Congo Brazzaville na Nigeria wagenze. Aya makipe yo yimuwe ajyanwa i Dar es Salaam aho ari bukinire ku mpamvu yuko iyi minota na rimwe ariko ikayitsinda ibitego byinshi. Icyo gihe nabwo bigasaba ko hagati ya Senegal na Sudan imwe yatsinda indi ku bitego byinshi. Ku munsi w'ejo nijoro i Kampala byari ibyishimo bitagira ingano ku banya-Uganda n'umubabaro ukomeye ku banya-Afurika y'Epfo. Ayo makipe yombi yanganyije ibitego 3-3, ariko byageze hafi ku munota wa nyuma Afurika y'Epfo yatsinze Uganda 3-1. Icyo gihe umubare mwinshi w'abafana ku kibuga cyitiriwe Mandela wari wasohotse kuko kugeza aho Uganda yari yasezerewe. Penalite ebyiri zatanzwe n'umusifuzi mu minota y'inyongera zashoboje Uganda kunganya uwo mukino. Inota rimwe riyifasha kurangiza ari ya mbere n'amanota 7, ikurikiwe na Algeria yo na Afurika y'Epfo zifite amanota 6, ariko Algeria nayo yanganyije na Niger 1-1 yarushije Afurika y'Epfo kwinjiza ibitego byinshi. Hateganyijwe iminsi 2 y'ikiruhuko mbere y'imikino kimwe cya kane izatangira kuwa gatanu. Kenya izahura na Madagascar